Arsnam hadian ke jimbo maunong remban shna ying school thamai na kabanta ki nongshong shnong ka ammutong na Giant Hills district haka khatnyo trew yong arja arpusan MLA ka amlaram constituency uba lakmen rumbui ura yo ban ple paj ba ya ka ammutong government lower primary school ka bahap apo ka amlaram civil subdivision ka balashna na ka mangtingka ba saupusaw laktingka. Hakani kasngi wemeli ulo yo ruban play pajba sa ka community hall jaga snong ammutong kablasna ka jinglot ka baar pusan lak na ka border area development program BADP ka bahap apo ka special category area SCA arjar kat kendai arjar arpo. Kibalay don lang hakani kasngi kikentop yo ba Medling M Square MDC ka War East uba Comfort Lamin in charge SDSEO ka amlaram civil subdivision kinoi kai ringkat ki khna school bat ki nongshong snong nalor ki weide. Haba ajing kran uba lakmen rumboy ulaang bahaki news nam ki baladan do saupo tam ki school baka amlaram kala yo yeng school thamai lingba katanat education border area MLA scheme mat ki weide ki scheme sarkar ulaang ru baki dang don bon ki jing don kam ki ba ampat la ban pen trai lot baro kumta ula kentui ki paj ba bakin ajing mut bat bakin ya trai lang bat ka sarkar nalor ban kentiu ya ka jella. Tang namar ba amdan kamra kelas kine ha kelas 4 kane ka pen kemen yang namar ba lengba kana gayeng kaple ya kalat kamtam ya ki badok ki besuk bakin yo ki ban le kelas 5 kin yo ban le hang ne pochnong klampelut ya kapisa katengka dak balai shamlarem ne chawe shaar kabang itnaro kalong ka trelang jang kinahikai bat ka barsnong kabu dia trelang pinamla banle andangawan nga pe gini kenro kibalate lang ba kenarji kadno kalong mo itnan namar ba de hang neken ba ngila ban pulya ki resource ki jangi ya kita ki jingdan ki jiarap na kasorkar bagin la nang petaka jibit ki jingbiang te konong song snong konong hikai bakna school long ke betre lang namar bakani gre por kabakong san nagbenta kijing kala baro ilai I ke sarkar na kayo por nado aja khatra kala persyang mapenbiang ya ki school kala persyang ban penbiang I syllabus kala persyang ban penbiang ban ai training ya ki no hikai kala persyang ban phung ya ki no hikai hagi jaka kibatli kane kanang yaipten namar ba po kaji alam jong chief minister bram jengi o konrat sangma ngilayo I ba kajing kala hakaliang education hapo kanaga state kejongi kaya gabangi kentu hoy ka sarkar kamla ban lelut bat kamla ban bianglot ngidang shibun kibangi rai lang de ban le tengah kentu gi pajba bat kideban ai kajikin ai jingmut ke sarkar amdai tang ban ai jingmut henry ban ai ru ban ai kajik slok pilam namar balarangi wa susha ya kata kajingkela hapo kaset kejongi ta kana kapor ngam kwa ban ken shibun namar ba unoslap ulahiar ngam kwa bagi kena school kinyo kas kwa tang bangkit bakriang ya kinonikai ya kena school Tuapon kami ke school batung jor ya kato community hall
ba la national la bangda area department ba penagam hok sumar hok margi negeri property bidang pri sagane gowe ke bakwa makantu ya pri ba pun ai kadi telang ban sumar ya kemariang sumar ya kitinggal di embaro ngitip baka umi bagian tan nang mentadi mentoy jang sinong kapau ai gati kemong tiga jaga dampi ngatung nong mikmat nagawe ke pos por ngang persyang banle ban pemha ya kapule ke putri pemha jadi kampai ba barakawe ang laban len hapo kini hinyaw tulig snem pemba South Home Primary School hapo na konsi dong na tibayo building lang ba kas education department lang ba boda area lang ba ka scheme palang ba kiwe bagi scheme sarkar SSA hapo kanyaga ka konsi dong ni nginang pa pangketu susu pakai ke bang kwa ya pi kalong ba hidor prevendan kata ka jinskem betimut bat kata ka dia trailang baka sarkar nabagin la ban kumpul saprang hanya puan kitbakin yang ya kini ki relang ba ada orang senang barok relang lang kami ya trailang nakamantaka dindet kijang jam 5 ba ka amrem dongi kadang orang subun kitingdan kam Henry suki nginla ban tengkil syakmat namarba ngilai ina to gulti suking hapo kani ko alam jomuk konten kesama kalong ba ngiyo hirap kani ka surat ng station ngirang jay nanti kung mabangyo banang penha ba penhe susu ba ko ba tip nakong la sinong bre kuntreno namarba yakakam la IT ba kay ka mga kuha ang petit paibahang ne ba nakabanta kahol jong ka subdivision na po ang ren ngilayo yang bisa light more sa sanla pada manong rim la kumno ngindo haka sitrit ume lane light program to April kinabangin sang mentay ya kana gidon kam jol ba hapo kana consider dengi Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya